amajambo tunyarutse kugira ngo ibintu byose bigende neza muhave kumva kwa ruririmbo bamutoka mbali alitoka mbali kabisa ofisini yagize hadi sio mwenyewe hata na sisi tulitoka mbali anaweza sikuweza kini alitufikisha kwenye anatufikisha reka tusome amajambo ari mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 turasoma ku murongo wa 25 tusoma ni na 32 ufise Bibiliya hariya sinzi gaje ukafise Bibiliya hariya kufi cyadusomera mu byashuriwe igice cya 2 ku murongo wa 24 ageze 26 nayo jambo tugomba dusome amisiye turabivugana reka turaba urupapuro na majana 285 muri Bibiliya bavuga ya kera reka dusome amajambo dusome kuri 25 mutwe amajambo kuko Gideyoni asanga ngo igicaniro cy'abayahudi mw'ijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7 usangangure igicaniro cy'abayahudi kiri kwa so utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu ni na 6 uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitanda jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo ushinzwe ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kukimazi cyo koswa ucanishe inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye usibire hariya ku murongo hariya ku murongo 32 avuga gute 32 dusome 3 avuga ngo Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati mbega mugomba kurwanira abayahudi cyane mugomba kuyitabara ariko ugomba kuyirwanira nibamwice hakiri kare asangwa n'Imana niyigwanire kuko basanga mu gicaniro cyayo nuko kuri uwo munsi acanyita Gideyoni Yerubayali ati Bayali niyigwanire kuko yasanganguriwe igicaniro. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ariko mweho abasigaye muri Tuwatira abadafise iyo nyigisho mwese batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro bikoreza atari uyu, ko mwumira icyo mufise mugashitsa aho zozira. Unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza. Tugomba tuvugane ku gusangangura mwene se wiwe yari wo muryango kwa Manase murazi ko yari umuhungu wa Yosefu yari na Manase, abo bana babiri ababyaye, hama se wiwe aca yemera cyavayo na Lewi, aca yinjirayo Manase, aca yinjirayo na Efurayimu.
tubwira ko reka dukomera amashyi kandi barakoze. Barakoze cyane. Nibyo madamu wanje mama w'abana bantu kandi haba nabo bagerageje kubishyira mu kuhibongoza mu buryo bwo kuririmba burya nabo bavuga amajambo y'Imana nizigire ko wamaze kwakira kandi wamaze kumva icyo Imana ikugomba. Uwo dusengeye yavuze ngo ukore urugendo rwawe rwose uhoraho umwizigire. Haleluya. Wizigire uhoraho. Acha kuvuga ngo kwizigirira mama wawe, papa wawe, abana tuja kurabakishwa. Ariko wumve aya majambo. Dusome ubutumwa bwiza bwa Luka igice cy'umunani duhere ku murongo wa 40 gushikane 56. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu akiza umugore arwaye umutinyanka azura umukobwa wa Yairo. Yesu agarutse umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse kandi yari karahwera. Ariko aragenda ishengero riramubanda. Umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12. Yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamo ingemu ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati ninde ankoze ko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura batega mwigisha n'ishengero rikutaye hagati kubanda. Yesu aramubwira ati harunkoze kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere amubwira mu maso y'abantu bose icyatumye amukorako nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Akivuga haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isinagogi ati wa mwana wawe aracikanye, ureke kugora umwigisha. Maze Yesu abyumvise aramubwira ati ntutinye, wizere gusa arakira. Amen. Nyina asanga bamuririra bose bishishitira, arababarira ati ntacyo murira, ntahwereye ariko arasinziriye. Baramutwenga bamushinyagurira kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga n'ijwi ava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburire. Ababyeyi nibo baratangara, ariko arabihanikiriza ngo nihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye. Amen. Ongera ubwire mugenzi wawe uti Yesu arashoboye. Mbega barihebye, mugabo uyu yarigwaye imyaka 12. Burya Ntugire ngo ntivyoroshe. Umwaka muca mwumva iminsi ufise, muca mwumva amayenga ufise, muca mwumva n'amezi ufise, ugaca ugwiza n'imyaka 12. uyu muntu yarasinzika. Mani dufashe. Tume yasaha Yesu Kristo yari mwisi ari kuba ciwe civuga gutuma. Navuze mu gatondo batwibukije urukundo Imana yadukunze, yatanze umwana wayo Yesu Kristo
avuga ati iyo bija hose reka gende nikumbagaze imbere y'ibirenge bya Yesu Kristo kumbure iyo bicamure manishima cibiro ciza imigabo myiza umwana ngo yari kumupfira kwa wicaye ngaho ufise indwara umuganga adashobora kuvura ufise ibibazo umuganga atashobora kugufasha ariko ikeneye umwami Yesu twumvise ngo wa mukuru w'isinagogi era arahera icubahiro ciwe ku birenge vya Yesu ivy'amakoti ntiyabiravye ivy'ibitenge vy'agaciro ntibikwiye kurabwa ivy'amapantaro y'igiciro ntibikwiye kurabwa kubw'ikibazo ufise kubw'indwara ufise vyari vyiza kuha umwanya umwami Yesu ngo ariko arakwasha mu bantu benshi baramuhanga mugabo kandi hari ubundi burwayi twumvise yararwaye indwara imaze imyaka 12 nabaje ukwizera tw'umuntu narumvise ko umunyabitangaza kandi ibyo bitangaza muri we arabirema arumva ko haleluya agiye kwizera ati umuntu numvise w'umunyabitangaza nubwo yokora ku buyonga bw'impuzu bigaragara ko umugabo ashobora kurega gutwara kwa muganga aratanga ubutunzi bw'umuryango arabumara mugaburira barahava baraheberana ati wowe genda turindiriye ikizoba icumanizo y'umuhanda icyo tuzokwakira asigaye mukangaratete nakize kubera kwizera ntiyatinye amaso yawe umunsi umwe kajya gakinga bazogatwara mani gufashe na Yesu ukamwimika mu mutima wawe ukavuga ati mwami Yesu ndaguhaye ubugingo bwanje ubwiganzure yataka amutse amapurusa gafise kubera abantu bamaze kuyoterwa bamaze kugira ingorane ati akarera kaha niko nshoboye gufata Bibiliya ati mbega nijyagira ngo yo twasubye inde yamane n'ikigoro kandi inde yamane kuma indi kinoko kungu basigaye batugura bakaducana cyane kinoko c'amazi aza yatsibisa tujahe tuvahe dukora iki tuvuga iki twese izi nkuru zabo abizera twaragihugu turabagana na data mu bwami bw'Imana yabaye ibyaha byawe ushobora kubona kubenga byararengeranye hariho abantu bambaye masike imasike ni ikintu cy'ishapo bakora umuntu akambara mu maso nimba ari ic'inguge ukagaragara umengura inguge nimba ari ic'inkende ukagaragara umengura inkende mugabo ntabije gushikiwe taba aragwara mbere ngo ashire umurumwera agenda ashira umurumwera agenda ashira umurumwera umuhungu yahora n'umutafu asigara ku mutwe nk'ubuyi kureja byari byiza kuza bakagusiga byari byiza kuza ugasenga
iherino iherezo mutamuri utazima aho bazora kurwanya isya z'amenyo abantu bicuza baronga atabishobora kubatabara. Byari byiza kuza tugasengera indwara urwaye nta muganga ashobora kuyikiza, indwara y'icyaha nta muganga ashobora kuyikiza. Ushobora gukiza icyaha ni Yesu yabambwe ku musaraba kandi yabambwe azira ibyaha byanjye nawe. Mbega warabizi, mbega waranaki, mbega wamushingira intare, mbega ingeso zawe ziramushingira intare, mbega ibikorwa byawe biramushingira intare. Kaze gusenga, kaze gusenga Imana. Ushobora kumurika wakira Umwami Yesu warasubiye inyuma. Kaze witature n'Imana ugereza yagarutse, yagarutse mu ruhongore rw'intama zawe, yagarutse mu ruhongore rw'abana bawe. Emerera umwana wawe kaze gusenga Imana. Yesu yaje gukiza, Yesu yaje gutabara, Yesu yaje kubohora ibyaha byawe, ibibazo byawe, kuko yakize indwara igakiza n'ibikira. Kaze gusenga Yesu icyaha indwara kandi indwara ibabaje, indwara igoye, indwara ushobora kurwara ikazokwica hanyuma ukazopfapfa muri gehino ibyo bigashira. Cyari byiza uyu munsi ukerewe Umwami Yesu ukamwakira ukavuga ati ndaje, indwara urwaye ngo ndayitabarwe, indwara urwaye ngo ndayikire, hamwe yakiza wa mwana abandi gukiza indwara yakariyane Imana utabara. Urakoze musore Tugushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye n'imbabazi zawe, turagushimiye urukundo rutangaje kandi ruhambaye wadukundiye muri Yesu Kristo umwami wacu, waduhaye n'ubwiwe no kutuba turi ku rugendo. Izina ryawe nyakubahwa ku ngoma rihabwa icyubahiro n'ishimwe mu isi no mu ijuru, mu biyaga n'ibindi hose. Biguhimbaye gukora uragahezagirwa, tugushimira ijambo ryawe rikubwira n'abantu mu izina ryawe. Bene data bumvise bakizera, kuko ukwizera kuva ku kumva, ukumva kuzana ijambo. None barizeye ijambo ryawe, bashize kuvuga icyo rivuga, baciye bugufi. Mana ushigwe hejuru muri bo. None turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, w'amaraso yawe yera yeze ubugingo bwabo, yeze impwemu zabo, yeze imibiri yabo, kandi ubizigame ngo bazosanga batagira umugayo ku munsi wawe wera. Mu izina rya Yesu Kristo, reka ibirego Satani yitwa abarega wowe bacira urubanza mu mitima, mwami bitabagurike ibyo kunyerera kwibagira no mwiriwe n'impigugwa. Amajwi abarega, amajwi abarega, amajwi abatsinda, ayo nahunge mu izina rya Yesu Kristo, kuko batsindanishijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Hanagura amazina yabo mu gitabo cy'urubanza n'icy'urupfu, bandikamo n'abera mu gitabo cy'ubugingo cyo mu ijuru, maze mpemu yera agendane nabo, abigisha inzira zawe babashe kuzigenderamo, abari barongoye mu izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze gutanga ubugingo, reka ubagirire neza, reka ubaha amahoro y'umutima, ubaho umunezero w'agakiza kawe n'amahoro y'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Bagendana ubugingo busha bwuzuye inkomezi, barwane banesha, ubaheshe kunesha ibyaha
ubaheshe umugisha mana uherekeza bihanye w'izina ryawe rihabwa icyubahiro bumvise ijambo ryawe ruguma mu gihugu ushishikariza ukuri uhimbazwe n'uhoraho wazoguhiga umutima wawe ugomba reka rero bahimbarirwe ubanezerererwe ubemere bifuza byose biri imbere yawe wabere intsinzi mu ntambara wabere ibibazo byabo byose kuko bakwizeye urakoze kuri Imana nziza turagushimiye maze ijambo ryawe rigira ubushobozi mu buzima bwabo icyo no kuganza amaraso guhabwa ibirashira turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Sana kufikisha kuja wazo nimo wasoeleza anaeleza hari igihe ubaka ucogisha Imana bakora ku mutima bamwita kumwizera kuri umwami mukiza wawe n'umunsi w'ubizi n'umunsi uragomba kwita kandi namwisemo Yesu abere umwami mukiza wawe w'ubizi n'umunsi uzi ikibanza cyawe basubira kabiri Yehova barataye Imana barayevye baba umusoro w'ijambo ry'Imana utuma ugaruka wowe ugatuma unyagaritse kuri Yesu nawe ntibashobora kutwerekesha ikibanza Mana yarizanye usubire mu kibanza hanyuma ugende uko bibereye ijambo ry'Imana babere kaze abarwayi nabo nyene nabo bashike baje kwizera